senior level. Wegaite ku balondoozi olondole eyo nga twena bwe tulondole eno. Londola nga bwe tulondola. Tutole ebyo ebitukosa n'ebitwiza innoma mu kalondoozi. Londola eyo gy'osula gy'okolera ne gy'obitira. Londola mu kaseera kano ak'akalondoozi. Abali kubuuza ekitongole ekyenvironment mu Jinja City tikisobola kwamba ku bantu balekaniza mbu bidongo mu bitundu ebiri residential ng'emiziki gikuba obwire bwona oba kyagwa kyona ebyo byali wale nga byakaida waliwo omupolisi gwe baleeta wano nga bakaleeta environment police waliwo environment police twagitaga era mpegano balina bayira yakole ogwayo babagulira n'obuuma nalitidi obuuma buno ayingira awantu nga mutaire ku omuziki yakagemati kene kakulaga nti gubiseemu ino obabbe aye babe mafubirawo olikoba mafubirawo mafubirawo wano wali ebibala nga biri kubukuza biri mu mayumba g'abantu bakola ola enumba ya jifulofulu aye ojo okukola oti ng'omuziki gwene bakuba ngali munda eyo nga ensaka busolo aye kukulira okuulira bakukoba ati goberera bwa sound eyo idatu abasanda bali gano ku special wano lwakuba titulidi kyakola ekanisa erigangulu awo batamu flash mu muzindalo munda muli mubutebwere tibagaide muntu muzira abantu kanisa eyo aye babe esobola okubukuza awo sawundi wakoti abali muno ayo jokunga nga muli mubutebwe awoni omusana okuba koti kale ayo ogwire musaye okulamba waire n'omusana oba divert weno bamudega abo okubanga olija mu kyacho omusana olekane for 3 hours mu kyokola abantu bajamuna abantu bali idol bakulaga embera y'abachina nga abachina ebiseera ebisinga baba mukuyiya ntumbe kisobola okusurvivinga mpegano ifeno tuba mu chachi mbutuli kusaba katonda ni katonda lo yagaba ku bajetanga manu mo Bible mu Luganda Bible y'olusoga bajeta manu mu lusoga bajeta manu ate mu Lufaransa mu luzungu tidacho but mu Bible y'olusoga bajeta manu emere yava mu igulu katonda yagigaba ku mulundi mulala gonka aye mpegano yo bwona alowooza nti katonda akaira yo okuyirawo ng'akuwa yabwe enda uleriyejo nikire kyentandikire kunchonga ndi kotingira musadole Max Gavin idini eri kusomesa okuba obulungi mu igulu lita kusomesa salvation kunsi eryo itono ino oti akaido akasirira kiriba kityanga eigulu lyetwogera ku nirino lyetulimu already nigeye na neri mumona abana gara yetuli bana kuba bwolingirira ebiwandiikibwa byona ebitukuvu katonda tagemagana kuna mwavu okuba omwavu oba otandise ku lugendo olw'okujja mu geyeera ate abazungu babagema obwongo abo bali kujja kutujja kuzikira otasubira kuba bubi kunsi mbu mwigulu obe bulungi otya onamubikizaawo abagalabu na abagalabu abapanga idini yeyeibwe oidi katonda mwenda tonda ngo idini na abazungu abapanga amadini ganagani bakugema obwongo bakati katonda yalemerwa sitani yamusindika mbantu mbukunsi buti yebuze mwena aina amani gamulemerwa namusindikedo merero ifava na waliwo ekintu kabiri ekyenetegereza wantimba kigambo ky'abakazi ayere kankobe kigambo ky'abakazi ayere kankobe katonda mwene yatonda abantu katonda mwene yatonda sitani wawulira ku katonda yamubinga ize muno kanje kunsinta wani abantu katonda yamubinga ndibuza katonda yatonda abantu n'abakoba babe bafumbo mwami n'omukyala mwawulira mukyala wa katonda katonda azira mukyala azira mwana sitani gwe basindike n'adodo by'abantu abe ni obufumbo bw'abantu mwawulira ku omukyala we mbobwenzi mbusitani mbunoyo abantu Yesu Kristo oliko bakimbu ali kubuza bibuzo okweretera okwesembereza omuntu ono sitani ono koikosinga osinga ekiko basultani yena aligalala ofuna isimu alo mukagwa wanje esewa bulwanyi wano ekibya omulangirako wanvira nabula nukasonero kasa ndio omuluka guno gwe buziro banange nja kulondola ku basada banange omuntu wakera watyanko mukazi bakakuwulira bubi
Kutyanka matafali kumukuba. Kukuba migo mukulu mwino okukuba. Awonize yabalagire. Baba irega. Busiro mwene muno mu musiro gwangu no muruka gwangu. Nani yakubye ndidewo? Mona iwe muzayi mudofu. Ndikwenda kuida tenda bantu kuzanisa mananka ni mungalo. Mateka. Haro. Mberediko. Gajabu. Ekale. Amaina n'ebibozi musabukaya. Yes bukaya. Abantu banakweregana muganda wange gakugaja kugatya kubanga mulwanyi waza wakola gwo gwalowooza kujja kukwera bufere. Okufero litegeza ki? Leka nkukobere gwe ekintu kirala. Kulimba gwafunaga kwe sente. Kyayeno bamubega obaire mu amagezi agakola sente. Bakufera batya ni bakutola ku. Mbegado mbasaba ekintu kirala banange. Ndowooza musabe government ye kalube munku. Olw'ensonga nti eddembe liriwo lingi ino. Ate eddembe yerikoma okuba eringi lyonoona. Bagemye erisaade libaire libanga sente ku account d'abantu. Lyayiba kuno obuwumbi 26 lyakozinga loss mu banks. Baligema balita lyaga newe fe Uganda. Bamweta Kapolonyi gwe bagemye. Kapolonyi akobati bandwala ne mukoti nga wazira iteka lisobola kusiba musaba mugezoti ninze. Bandeka nze nkozesa bwongo bwa. Sobe mu bano obusente bwemwe kubasimu. Kapolonyi yasoma degree esoka mu IT okuba India. Yajja mu Birmingham University. Yasoma birale byabyongeramu. So mubabadde gaine mugema Kapolonyi muri suppose ate kumukosa mbere bya cyber crime department ya police erimba n'aba police atasana kuchusa version ya Arasona kuchusa version ya WhatsApp nata kwempeka kuisimu na abali mu office baba Kapolonyi we muri suppose yoko bisa sebo Kapolonyi yabairali lingirira aba police abamugemye ngalibo na bitete byerere ko bati mwena mulino obwongo kubwange nze muri kuntwala wamandira olwalero police yefe etago gikovere kitu nife twenka munsi yona ino tukaandika statement mu kitabo na ebitabo biriawo mbo statement bakuwa ni reference number ati yawandika ku police yonka eri ku level ya jinja ya region we yagana nga bakakosa kyoko kulaga nti kopolo mulwanyi bamujuzisa ebiti bikakola advanced world obonanga boyingira mu banka bakolaga n'amaina agabali kudute gatebe gatambula anti olibo wanika ino tuli mu third world country lwaki ate aliwo kuba mu third world nga yakona awanti ba